Ngatho muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathii na mbere wega. Karen no gutamurwo aratamurwo iboko guku nenda-ini cia ukinyaniria. Andu riu marenda kuona mheshimiwa Senator Karen Nyamu akiri na undu mwega angikiuga no to gwiconorithia tu guku nenda-ini. Uyu akira Nyamu pick me can embarrass herself athekete muno is a national joke for sure. Na akio agathi na mbere na gutenderithia comment akiuga sometimes it's better to just shut up. Giconoko giki gikorete Senator uyu mwamure Karen Nyamu ugituika ati thutha wa kambuni umwe arendithagiriria ukiuga ati ni maheni araria na akahutithania kambuni ucio na maheni make. Karen agukoretwo agipromise Kenyans ati she is working na kambuni uyu wa Cortex Kenya niguo kuhetwo iritu turia turi kuria slums tampons for free. She had said that her foundation nekoretwo ikiaraniria na kambuni ucio uria riu witikirite to be working with her as a mheshimiwa niguo ku-educate tuiritu uhoro wigie gutumira tampons, kwana some women are still behind na uma wigie tampons na magitumagira pads. No ni ndeto yonekanite gukorwo ikirakaria atumia makiuga ati tunyamu tutu tutiagiriire gutwarirwo tuiritu tunini. Ndagika nini thutha wa ndumiriri iyo, Karen agikorirwo akiaria kana promise icio aheire Kenya kambuni wa Cortex Kenya ni wakorwo ukiyumiria na wanirira na kuregana na statement yo ya Senator Karen Nyamu ukiuga ati gutire kundu witikirite kurutithania wira na Karen Nyamu. Karen agiconorithio muno ni kambuni ucio uria ugite ndwe kwihutithania na any political affiliation kana endorsements. Riu atumia nenda-ini magithaitha Karen atumie na agerie kumenya riria akiagiriire kwaria, tondu to hingo ciothe mutumia agiriire gukorwo agiathamia kanua na kuruta mbuthi ciake. Ni ndeto itagutenderithia makiria gucikinyia hau ndaciaria toria cianginyira. Make sure no wa turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video citu.